تعرف انه ممكن 10 جنيه تدخلك الجنة؟ ازاي؟ زي كده بص. ست. خد. تعال. خد اجيب لك لانشو. اجيب لك لانشو. يكوك يكوك. ثواني اروح اجيب لك ميه. بس زي ما انتم شايفين اول ما شافتني استقبلت. اقعد. ست. 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 اسمع الكلام. ست. اقعد. اقعد. ست. ست يا بابا ست. تعال. ايوه انا احبك وانت بتسمع الكلام. اقطع لك اللانشون واحطه لك. ست. تتحركيش. ماشي. يلا بينا. ست. ست. يلا تعال. تاكلي. يلا تعالي هنا. يلا اهو اهو. بس يا جدعان ممكن تدخل الجنة 10 جنيه زي كده. يلا. سبحان الله.